Nongona ko Afrika wa vulavula kusuka University ya Limpopo ila inga kona nhlekani wa siku ra namuntlha ku World Radio Day siku ra misava ra timhaka ta radio se ila ku ta twa ku kahle kahle hi fike njhani ka siku ra mixaka lowani na ko nkoka ko hi wihi ndlela yaleyo se na voya mingisero meha ku rhamba leswaku hi famba swin'we leswaku hi kota ku va hi twa ku hi ku khomele yini kambe leswi ni swi tsakelaka hi xiyanimoya i ku xi ku pfuna ku u tirhisa miehleketo ya wena ya ku hleketelela ku i mani munhu loyi nako munhu loyi vulavulaka yena nga va ri wa njhani hi yo mhaka minkarhi ya ku tala loko vanhu va hi vona va to hi yena oko i yena oh okay se a hi nandzu wa mina i mhaka ku n'we kwala mi nga ko mfike mi kandziyisa munhu wa n'we ivi loko mi kandziyise munhu wa n'we i va hetelela a va hi ndlela yaliya ya ku va hi hetelela hi tikuma se eka hi langute ka timhaka totoleto ta ku va hi va na munhu wo hambana na leswi hi nga xiswona nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ta vuya yisa mahlweni ni khome dokodela laha ni ta bula na vona kambe sweswo hinkwaswo a ni ta kala ku ni ta va ni hundzela ahimiyeli hi tshama hi ri na wena tiawara ta 24 siku na siku na hi minkarhi yo wisa hi va hi ri na wena lomu magondzweni hi chayela na wena loko u ri na gome hi tisa ntsako hi ku ku nyanyula loko va ku munghana wa wena lonene va vula hina hi tlangela malembe ya 59 hi ri munghana wa wena lonene nani na munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka Khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe and i munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mene ni nga mu yendlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ya ku a thoriwa ni ku tirha la ka me ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years I mean i mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena Palamende ya rixaka la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula khume mune timinete ntsene ku bilawura ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni tiri ku tisela vona twi kusuka University ya Limpopo hi la nga ko atef namuntlha ku tisela nongona ku Afrika wa vulavula ni khalanga pet mathevula wa smart wa jinwa xithango wa xingirtana wa xichacha na makunela wa ndandadzi ka siku ra misava ra timhaka ta xiyanimoya a hi amukeleni dokodela Cedric Baloyi hi bula na vona laha ka hi langutaka nkoka wa siku ra mixaka lowu ka lembe na lembe University na ku tirhisana nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku tlangeriwa siku leri nkoka wa rona hi wihi dokodela Cedric Baloyi loko rito leri mi ri twa mi ta ri twa ku mi tshama mi ri twa ka xiyanimoya lexi a ku ri un'wana wa vahumelerisi ka nongonoko wa tiko a xitleli malembe ndzhaku dokodela nhlekani nhlekani n'waxi na vayingiseri mi pfukeni hayi na hi pfukeli minjhani mo hati hileswaku ku mi khomi kahle la mangwini hi ta ku yini dokodela hi sunguleni la siku leri ra xiyanimoya ra misava ri tlangeriwa lembe na lembe kusukisela malembe ndzhaku 2011 ku fika namuntlha sweswi ri vula yini ka hina tanihi rixaka na n'wina tanihi hi university ni khensile muhaxi World Radio Day tanihiloko mi kombisile kusukela hi 2011 loko UN General Assembly kumbe nhlanganisankulu ya nhlangano wa matiko ya misava va tiyisisile leswaku 13 February lembe rin'wana na rin'wana ku fanele ku tlangeriwa mhaka ya xiyanimoya mhaka ya xiyanimoya i mhaka leyi nga na nkoka swinene eka rixaka kumbe eka vanhu hinkwavo xo sungula yi tlanga xiave eka ku hangalasa mahungu eka ku dyondzisa na ku nyanyula i swiyenge kumbe i swiave swinharhu leswi xiyanimoya xi swi tlangaka sweswo kambe xin'wana loko mo languta xi tlhela xi pfuna na vaaki ku va kota ku va burisana na varhangeri va vona leswi hi swi vulaku surveillance kumbe watchdog role leyi plero i tlangiwaku hi xiyenge xa swihangalasamahungu so i mhaka ya nkoka swinene leswaku vaaki va kusuhi swinene na xiyanimoya va xi tirhisa ku kuma mahungu kumbe ku kuma information leyi nga na nkoka ku teka swiboho swin'wana na swin'wana swa masiku na masiku loko mi vulavula mukutana a kaya a va pfa va ni byela ntirho wu ta hela Khalanga se ku le ku teni social media la
se kambe loko ni kha ni yingisele swivulavuli ku hambanahambana laha a holweni na swi vona ku ha ri na ntirho wo tala ngopfu nkoka wa xiyanimoya hi wihi ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka mahungu ya koho ka swihangalasamahungu hi ndlela yaleyo. Oh yes, mi valula ntiyiso mhaka ya swiyenge swa mabulu swa mani na mani kumbe social media yi tlanga xiave swinene ka ku hatla yi humesa mahungu leswi swi vitanaka ti-breaking news. Hambiswiritano loko ni langusa ni byela ka lembe rin'wana ka ntirho wo fana wolowo ku xiyanimoya xa ha ri na nkoka hambiswiritano because loko mo languta swiyenge swa mabulu swo tanihi Twitter na Facebook swa swi kota ku hatla swi humesa mahungu mara ku na mhaka ya interpretation kumbe ku hlawutela mahungu lama ma humile. Swiyenge swa mabulu a swi koti ku endla sweswo hi ku un'wana na un'wana wa swi kota ku nghena ka swiyenge swa mabulu a vula mavonelo ya yena. So mahungu yo fana walawo a hi mahungu yan'wana na yan'wana lawa ya nga tekeriwa enhlokweni hi vaaki. So xiyanimoya xi na xiave xa xona xo hlawuleka ka ku xi kota ku rhamba vativi na swidyondzeki ku kota va ta hlamusela mahungu lama ya va ya humesiwile hi nkarhi wolowo ku fana na sweswi hi nga na n'wina ku fana na sweswi mi nga na mina kwala leswi hi swi vulaka analysis hi ririmi ra valahlampfi. So xa ha tlanga role yikulukumba kokwalano kasi xin'wanyana i ku ka tiko ro fana ra hina loko mo swi languta mhaka ya ku hambana hi tlhelo ra swa ikhonomi kumbe ku fikelela swilo swi ka ha ri na gap yikulukumba ka lava nga na swona lava nga ri ku hava. Ka vanhu vo tala va nge le makaya va ha tshembele ngopfu ka xiyanimoya ku kuma mahungu hambiloko thekinoloji yi ri kona. Sweswi ya ka nhlawulo muhaxi mi ta swi twisisa kumbe mi ta swi vona ku xiyanimoya xi ta tlanga role leyikulukumba kumbe xiave lexikulukumba ka ku hangalasa mahungu loko swi teka mavandla lama ma fanele ku va va hlawula. Kasi na ku hangalasa mahungu hi tlhelo ra swa nhlawulo kumbe nkoka wa ku hlawula swiyenge swa mabulu swi ta tlanga xiave swa swona kambe xiyanimoya xa ha ta va na matimba kulukumba ka ku hangalasa mahungu vakokwa wa hina makaya a va na tona social media mahaxi. mhaka leyi ya ku mahungu lawa i ya ntiyiso kumbe lawa a hi ya ntiyiso naswona swa ha hoxa xandla ka timhaka ta mahungu hi ku angarhela na ku fikisiwa ka mahungu walawo ka vaaki ku hambana loko mi nga ku tshaha kuma ku hambana ka swihangalasamahungu swa mani na mani na xiyanimoya hi kwihi loko swi ta ka timhaka ta mahungu lawa ya nga ya ntiyiso na mahungu ya lama ya ngo yambelana. xivutiso xa kahle ngopfu mahaxi loko mo swi tekela nhlokweni swiyenge swa mabulu tanihiloko ni kombisile un'wana na un'wana wa kota ku nghena a vulavula mavonelo ya yena kumbe a hangalasa mahungu yo karhi lawa a tlhelaka lava ku khorwisa vaaki leswaku i wa ntiyiso. Kambe xiyanimoya xi endla leswi va hi swi vulaka i vulavisisi va rhanga va researcha va confirm kumbe ku tiyisisa leswaku mahungu lawa i ya ntiyiso na va tlhela va cheka eka varhangeri kumbe lava va ku va fanele va ri na ntirho wa ku humesa wo mahungu yalawo leswaku hi mantiyiso leswaku nkarhi lowu mahungu yalawa ya yakwa moyeni i mahungu lawa se ma nga tiyisisiwa leswaku hi mantiyiso vaaki va kota ku kuma mahungu lamanene. hayi dokotela na ka ha ri na ntirho wo tala lowu nge le ku yeni mahlweni leyi a holweni ha khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu ku diya ku engeta khensa swinene khalangana vayingiseri inkomo i dokotela Cedric Baloyi lava hi bula na vona kusuka a yunivhesity kumbexana yima ni tlhelela ka vona katsongo va ni byela kambe xikolo xa n'wina ve ri yini laha University of Limpopo ni vulala ka department leyi fambisaka leswi hi vulavulaka i Department of Communication Media and Information Studies hansi ka School of Languages and Communication Studies. i ravi no no ni mi twe dokotela khensa swinene Thank you. inkomo sweswo mi yingisela Munghana FM mi tirhi dokotela Cedric Baloyi lava hi bula na vona eka hi languteka sikunkulu siku ra xiyanimoya hi ndlela yaleyo kwala ka Munghana FM makomba ndlela ntirhi ku haxa ra vona twi kusuka reni a University ya Limpopo hi le vuxeni bya doroba ra Polokwane kwalomu ka 28 wa tikhilomitara vuxeni bya doroba ra Polokwane laha ku nga na university leyi hi ndlela yaleyo lembe na lembe ku va ka ku tlangeriwa siku leri na namuntlha ri le ku tlangeriweni ka ku langutiwa ka timhaka ta nkoka wa xiyanimoya kumbexana we kwalaho nga koho hi nga ku vutisa xivutiso xolexo hi tlhela langutela ku kuma nhlamulo kusuka ka wena ku ri xiyanimoya xi na nkoka ku fika kwihi ngopfungopfu loko hi kha hi languteka vuhangalasamahungu van'wani va kombisa timhaka ta ku i hungu leri ri nga kwala na kwala va vhe va ku byela ku i tisa hungu kwala na kwala hi ndlela leyi mi ta tsundzuka ku xiyanimoya xo sungula loko xi ya moyeni a ku ri lembe ra 1995 a ku ri loko ku tivisiwa kumbe ku yisiwa hungu ro sungula leri nga hundzisiwa hi kulukumba makoroni hi lembe rero lexi xi hambanyisa ku xiyanimoya na swiyenge swo hambanahambana i mhaka ku i xiyenge lexi xi nyikaka we nkarhi
wa ku va u kota ku va i vulavula xi ku nyika nkarhi wa ku va u kota ku va u twa matshamele ya swilo ku ya hi ndlela yeleyo nangona ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi ku tikwala nga yingisela xitichi lexi ri ko leswaku na we u angula u ku yini 19 minutes ntsena ku bela wara ya 12 va ko swivulavuri swa ku hambanahambana leswi hi nga ta bula na swona vavulavuri lava hi nga ta va hi kota ku bula na vona hi ndlela leyo kota ku twa ku vona va ri yini ku xiyimo xi tani hi siku leri ra misava ra xiyanimoya ku na loyi i na ku tsakela swinene hi timhaka ta xiyanimoya no la ku ta bula na yena ni twa ku tsakela ka yena ka xiyanimoya ku ze ku n'wi fikisa la a yunivhesiti ya Limpopo na ko swi vula hi ku va na siku ra muxaka lowu kumbe siku ro fana na ra namuntlha ku njhani sesi Mfukeni butphedi minjani hi pfukile a khensa swinene byela vayingiseri mi se va ni tiva ku hi me mani we mansesi me sis Trinity wa ka Cawana lwa huma ka Bushbuck Ridge kaya ku ya bush a Khonoko Khonoko okay so umdyondzi la University ya Limpopo ni mudyondzi la ka University ya Limpopo u dyondza yini ni endla tidyondzo ta media ndle ka media i cini xi nga ndla ku tsakela ku dyondza tidyondzo leti lexi nga kumeka xi ni endla ku ni va na nhlohlotelo ya ku ni va ni ri na ku navela ku ni endla tidyondzo letiwa i ku ni munhu lwa ku ni rhandza ku tala na vanhu xin'wana lexi nga kumeka xi ni endla ku ni rhandza ku ni va ni ri ka xitirimu lexiwa i ku loko ni karhi ni mi twa mi karhi mi haxela a vuhaxi bya Munghana Lonene loko karhi mi twa Bullpet na va brother brother namrivala hayi loko a swo ni chulo nga va tiva u tivela Bullpet swi va ngopfu na maketela na sesconizer i vanhu lava nga kumeka va ni hlohlotela cause i swi landzelele ngopfu timhaka ta ku haxa laka ku hi mvona ku ri yelwe a hi yimelaka ku na loko u nga ti tekele hansi na we loko u ri na nyiko humesela nyiko ya we handle ku ta kota ku fikelela la u lavaka ku fika kona u na nyiko we ni nga vula tani ku a ni chavi ku vulavula na mehe hi rin'wana ra masiku na swi lava ku ni ti vona ni ri muhaxi ka Munghana Lonene FM laka ku vanhu va ta va kumeke va ni yingiserile loko i lembe ra vungani leri u ri la a University of Limpopo i lembe ra vunharhu okay ni lava ku i ni byela ku namuntlha siku hi we muhaxi sweswi byela vayingiseri ku namuntlha siku leri hi nga ka ro i ra yini hi le ku endleni ka yini namuntlha la na koho hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va hi vulavula hi siku leri i nga ri vanhu va byela nkarhi a ni ve ri nkarhi wu na nkoka loko mi kha mi byela a hi koti nkarhi wo xitanga hayi swin'wana na swin'wana okay sweswi i nkarhi lowu nga le ka wo i 21 minutes past 2 siku leri nga kumeka lexi nga endla ku hi va hi kumeka hi va hi ri laniwa ka University of Limpopo i ku hi tlangela a siku ra xiyanimoya laha xiyanimoya xi nga na vuhlohloteri ngopfu ehenhleni ka vutomi bya hehe laha xi hi dyondzisaka ku enkarhini wa ku tala swilo swa ku tala ku va hi kumeka hi tiva vutivi vuxokoxoko swa ku humelela hi la tikweni ra hehe hi swi kumaka ka xiyanimoya laha hi kumeka ku xa hi dyondzisa enkarhini wun'wanyani xi haxela vunanga laka ku na loko u va u tshamini u borhekini hi laka ku u va u kumeka ku loko u pfulela xiyanimoya u kumeka ku u va u tshunxekini u yingisela vunanga lebyi va kumekaka va hi tlangela ka byona aha se loko i khe langutile ku fana na sweswiwani xa ha ri na nkoka xiyanimoya ngopfu loko khe langutaka ku na swilo swo tala ku na va X ku na va Facebook ku na va TikTok WhatsApp sweswo me loko ni langutini xiyanimoya xa ha ri na nkoka ehenhleni ka vutomi bya hehe enkarhini wa ku tala lava yingiselaka xiyanimoya i vanhu lavakulu vakokwani va tatana va manana youth hi vanhu lavakulu va hi ri busy na ti-social media ka Facebook so ni xi vona xi ri na nkoka swinene cause vakokwani loko va kumeka va tshame makaya va pfulelela xiyanimoya va karhi va yingisela va kumeka va yingisela va twa swa ku humelela yini la tikweni i leswi swi humelelaka nkarhini wa kambe ku tele vantshwa ku tele youth se swi vula ku a ka ha xa ha ri na nkoka loko ku ri ku vantshwa hi vo va nga yingiseli ku lava yingisela ku vakokwana va ha talanga a swi talanga ku vantshwa va yingisela xiyanimoya mara va sweswi wa ku fana na me wa ku na xi rhandza xiyanimoya na yingisela ku ni la ku kota ku tiva swa ku humelela yini va na vutivi ngopfu ku loko u ri mahaxi u fanele ku maka njhani swi maka njhani ku ya mahlweni
sezwa mina Trinity khetseli swinene ku va nike nkarhi wa ku va u ta bula na hina khensa swinene nkarhi wa wena na mina khensa ku va ni va ni ri koho ka ngana lona na van'wanga ni nge ti fambi va lava veti suka ya milenge ya va lava hi ndlela leyo loko ta karhi mingisero mukena lona FM ngoro ku Afrika wa vulavula 24 timinete ntsena ku ra ya 12 eka ku tisela wona tweak suka lino University ya Limpopo hi tari hi tlangela siku ra misava ra xiyanimoya hi yo mhaka nhlangano wa haxa wa Afrika-Dzonga u tise switichi hinkwaswo ku va swi ta haxa swi ri haleni ana ku hlamusela hi matimu ya xiyanimoya ku loko siku ta sungula ku va ku haxiwa ro sungula xinavetiso ngopfungopfu xi haxiwe hi kwalomu ya ka lembe ra 1922 a ku ri nkarhi lowu a ku hetelela ku tisiwa xinavetiso xo sungula hi ndlela vona ku Afrika wa vulavula ka mungana lona FM makomba ndlela a hi ku angula u ku yini ku ya emahlweni ngopfungopfu ka languta ka timhaka ta sikunkulu siku ra xiyanimoya hi ndlela yoleyo swin'wana leswi a ka ku vulavuriwa hi swo le aholweni le R40 we tiva ku University of Limpopo swin'wana leswi a ku vulavuriwa ngopfu hi swo a ku ri mhaka ya ku ku langutiwe ngopfu na hi timhaka ta ku loko vanhu va kha va hlanganini va kha va vulavula hi timhaka ta xiyanimoya na nkokoko swi hetelela swi pfuna na ku lwisaniwa na timhaka leti ku langutiwe ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na mahungu ku hangalasiwa ka mahungu yo ka ya nga ri na ya ntiyiso hi ku hi laha ku tlhela ku va na xiphiqo kona ku ri xana hi hambanisisa ku yini ku lawa i mahungu ya ntiyiso lawa a hi ya ntiyiso kambe ke loko ku ri xiyanimoya ku tlhela ku va na vahleri ku va na lava va landzelerisaka ivi loko va landzelerise hi ndlela leyo swi hetelela swi endla leswaku hi kota ku va hi tiva ku hungu leri nge le ku yeni mahlweni i ri na nkoka ku fika kwihi loko u languta na sweswiwani loko ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta ku va vanhu va nyikiwa vuxokoxoko hi ku hambanahambana ka byo mi kuma va kha va tsandzeka ku kuma vuxokoxoko kokwalaho ka ku va nga vi va ri ku yingiseleni hi ku loko i nga ri ku yingiseleni swi hetelela swi endla ku vuxokoxoko bya nkoka byi va hundza van'wani va sala va ku a mi kha mi vulavula ivi va kuma ku leswi a va ku va twe hi ka hi vulavula va kume ku sweswoko swi hetelela swi va swi hundzile hi ndlela leyi nokora ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM na we nga hoxa xandla eka hi vulavula hi nkoka ra xiyanimoya ku ka we tanihi muyingiseri ri vula yini hi ndlela leyi u nga hoxaka xandla ha yo u nga tirhisa yin'wana leti landzelaka u nga tirhisa X @Afrika mungani kumbe tirhisa matebula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi swi ta pfuna kumbe swi ta hi pfuna leswaku hi kota ku twa ku we u ri yini loko hi kha hi languteka timhaka ta nkoka wa xiyanimoya hi ndlela leyo kasi xin'wana lexi xi nga xa nkoka swinene mingisero mugana lona FM leswi hi nge le ku swikumeni na lava nge le ku dyondzeni kumbe ku leteriwa ku va vahaxi kumbe vatirhi ka swivenge swa ku hangalasa mahungu swin'wana leswi hi nge le swikumeni timhaka ta ririmi na ririmi ri na nkoka swinene hi ku loko u ku haxa swi nga endleka haxa hi Xitsonga swi nga endleka haxa hi ririmi rihi ka tindzimi hi ku hambanahambana ka tona maendlelo yo lawo hinkwawo hi wo ya hetelela ku ya twisisa na ku vona leswaku u hetelela u swi tiva ku loko u haxa hi ndlela leyi swi vula ku swi ya hetelela swi ku fikisa ka xiyimo ku ya emahlweni hi ndlela leyo i nakona ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela i mhaka leyi lavaka ku va hi ya mahlweni hi bula hi yona hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leti hi nga ti languta eka mhaka leyi ya ku hangalasiwa ka mahungu na nkoka wa xiyanimoya hi ndlela yeleyo kambe ke nongonoko Afrika wa vulavula mingisero me yi ta va ya mahlweni kota ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka eka timhaka leti hi va ku eka hi bula ha toho hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko languteka timhaka ta ku loko hi langute xiyimo xa xiyanimoya xi tikomba xi ka xi ku pfumelela leswaku u nga kota ku va u ya mahlweni u hangalasa mahungu swi nga ri na mhaka ku u le tlhelo rihi ra mhaka kumbe u le tlhelo rihi ra kambe lexi xi twaku mpfumawulo wolowo i sesi wun'wana a nga fika a tlomula ntambu yin'wana laha se yi hetelela yi tisa mpfumawulo ni ta vitana tatana Xayi va ta lulamisela swona hi ku se swi tisela mpfumawulo wo ka wu nga ri kona wo ka wu nga ri wona hi ndlela yeleyo se ni ku ra ku Afrika wa vulavula ka mugana lona FM makomba ndlela hi ta ka tinhlokomhaka ta mahungu ku ya amahlweni kambe ke ni pfumeleri ni sungula ni lungisanyana switsongo Afrika wa vulavula Vulavula so bot phet mintra ku delete ngena office to office ungwane ze holo va nga hlamula nemtheke itsale kunkulu ku vanhu va le changana amhloka vanhu ha holo mabona ay mati ka va ka bot ale ndi mi ri nemtheke itsale ku yini
kuna isala kumkuna mara lo mina ngifana ba-absheni tha holo wamanje nasi siwanzona mabona so bathi fihla abantu vele kaya khala ngamimbi la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula leswi project area 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swi vuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisela loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina a ni le ku hakeriweni ma swi twa na kwala moyeni a ni swi tivi a ni le ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha hi nga kona mingisiro mene ntirho ku haxela twik suka yunivhesiti ya Limpopo ya se swi tshamisekini kenseli tatana xayi mpfumalo luya wa ha ri kona ndlela yaleyo kambe ke hi ta ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava kusuka kwalano ivi hi ta ya ka tinhlokomhaka ta mahungu sweswiwani ivi kusuka kwalano hi ta vuya hi yisa mahlweni ka 0860002543 enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kasi ke na we mingiseri ha ku rhamba ku hi kota ku va hi bula na wena hi ka hi langute ngopfungopfu ka timhaka ta nkoka wa siku ra namuntlha nkoka wa xiyanimoya ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku i xiyenge lexi i nga kota ku va i lunghisa maswitwa na kwala loko se ni kha ni lunghisa swilo ni swi lunghisa kwala na kwala a swi rindzeli minduku hi ndlela leyo se yo mhaka na sweswo hi ku swi na nkoka ku va hi languta xiyimo xoxolexo xa leswaku sweswiwani ka timhaka ta ku va hetisiwa kumbe hi ka hi languta ka timhaka ta nkoka wa xiyanimoya xi va xi ri na nkoka ku fika kwihi hi ndlela yeleyo nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ta vuya hi yisa mahlweni hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awura ya 1 ya ta va yimise ku yini khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula leswi project area 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swi vuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisela loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mina a ni le ku hakeriweni ma swi twa na kwala moyeni a ni swi tivi a ni le ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki sweswo mingiseri wa Munghana Lona FM kesi tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yeleyo hi le ku tlangeleni wena ke siku ra misava ra xiyanimoya loko ri ku switani u yi tlangela njhani hi bela riqingho ka 0860002543 swivulavuri leswin'wana hi nga swi rindzela laha swa ha ri ku njhekanjhekisaneni deholweni kambe ke hi ta vuya hi vulavula na vona hi ta kota ku twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ta nkoka wa ngopfungopfu kha hi languta ka timhaka ta xiyanimoya hi ku xiyanimoya xi tikomba xa ha ta tshama laha hi yo mhaka kha ku tlangeriwa 100 ra malembe ra vukona bya xiyanimoya hi le ka 0860002543 nongona ku ya Afrika wo vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela ndzi swin'wana swa tiphuphu ta xiyanimoya i ku kota ku fikelela vanhu swi nga ri na mhaka ku le kwihi yo mhaka n'wina mi yingisela ka xiyanimoya mi ri a hofisini van'wani va yingisela xiyanimoya va ri a movheni van'wani va yingisela va ri masin'wini sweswo swa ku taniya sweswo hinkwaswo swi va swi vange hi timhaka to toleto ta ku va ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na ku hangalasiwa ka mahungu hi xiyanimoya hi ndlela leyo i nongona ku Afrika wo vulavula ka Munghana Lona FM ka ku haxa ra vona kusuka University ya Limpopo
Limpopo intirhisano exikarhi ka university na nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku fika ntirho wa ku va ku haxiwa ku ri ku haxiwa siku leri ra xiyanimoya ra misava ku ri na nhlengelo leswiwani swi va swi kha swi pfuna na machudeni lava va nga le ku dyondzeni ka ti-course to hambanahambana leti ti nga koho eka university leti ti fambelanaka na timhaka ta swiyenge swa vuhaxi hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM leswi hi nga khoma swona eka nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM se ri ni ri na we a ku rhamba leswaku famba na yena ka 0860002543 hi twa ku tlhelo ra wena ra mhaka ku nga va ku ri u kandziye kwihi ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na siku leri ra misava ra xiyanimoya mani lava un'wana n'wendi la muhaxi ka xin'wana xitichi a xi phikizana na hina se hi ta xi vula na vito ra xona ivi lexi ni tsakisaka ku siku rin'wana hi nga va hi ta tirha na yena ku ni xoku na yena wa swi lava ku ta tirha la ni tirha kona se ni ta n'wi nyizela a sala tirha mfana wa ha kulaka hi ndlela yaleyo na vito ra kahle ngopfu ni ta n'wi vutisa ku wa swi tiva ku mavidyeni wa yena i mani na a hi amukeleni eka xiyanimoya muhaxi tlhelo muchudeni a University ya Limpopo kulukumba Mike Nkuna tatana Nkuna nhleka no kahle me pfukile hi pfukile ngobona njhani hi pfukile ya mina Mike Nkuna a ni tiva un'we se ni tiva vambirhi se vambirhi se lowun'wana wa n'wi tiva na wena ntansi ka vona va tiva kahle hi va hi akelaka so kahle timolo na everything yeah no I can't sustain a hi sunguli ka Mike Nkuna i Mike Nkuna wa le kwihi Mike Nkuna vo huma ka Mjeje Kamatsi ku huma ka DJ Brian Patrawa yes se ivi kusuka kwalano swi va swi fikisa ka xiyimo lexi xa ku se u tsakela ku va muhaxi ni twa ku sweswi wa haxa ni ya ni le ku haxeni swi huma kule man rhandzu ro haxa ri huma kule kahle na ha ri kaya ma swi ta ku apama ni va yingisela xiyanimoya Munghana Lonene ku twa mahungu na leswi endlekaka misaveni then yi sungule kokwele ku na leswin'wana ni nga ha swi lavi a ni ti lavela radio ni hleketa ni famba ni ya charger battery kula swinene every day ku ni kota ku yingisela radio so swi huma kule swinene se ivi loko ta university i ku hi la ku dyondza yini ni lavisisini va ni byela ku loko u la ku va ka radio fane u ndla media studies yes se a ku ri first option ya mina loko ni fika la university a ni tekanga swin'wana ni te ni lava media ntsena ene likely va ni teka ka media studies so ni ndla wona then so ni suke kwalano se yi fika ku degree sweswi ya media studies yi le ka masters no I don't know ku nga ri khale mi ta va academic mosi ra muhaxi bukuwem ivi se sweswiwani ivi ku hayi mani ni nge dyondzi ni za ni fika ka masters ni nga ngheni a tindlwini ta vuhaxi ta xitichi xa vaaki xa radio tef i haxa nongonoko wihi ni haxa breakfast show yi 6 to 9 Monday to Friday nkoka wa xiyanimoya hi wihi hi ku vona ka wena xi nkoka swinene i mhaka yo vanhu loko va pfuka va lava ku yingisela radio nampundzu loko na nhlikani loko va ri ku dyeni va lava ku yingisela radio se na namadyambu loko va tlela va lava ku tiva ku a ku endleka yini tikweni se xiyanimoya xi nkoka swinene ka n'wana ka munhu kulu ka munhu un'wana na un'wana kahle hi mhaka ya ku hi kota ku kuma mahungu lama endlekaka kusuhi na yena un'wana na un'wana u fanele a tiva ku endleka yini kusuhi na yena se hi kota ku kuma mahungu so xi nkoka swinene ka vanhu hinkwavo mani a hi languti we wa ha ri muntshwa ya ku na vanhu va hehlaka ku vantshwa a va landzeleli ti-radio a va yingiseli radio se we i haku i ri muntshwa i titwa njhani loko twa vanhu va kha va ku vantshwa va landzeleli radio hi ku vona ka vona i ntiyiso ku vantshwa va yingiseli radio i ntiyiso ka kun'wana i ntiyiso kun'wana ha ntiyiso yi kambirhi mhaka leyiwani vantshwa radio a va ha yi lavi hi mhaka ya ti-development leti nga kona laha tikweni ve le ka ti-social media vo tala se a va ha ri na nkarhi wo va nga tshama va yingisela munhu a karhi ku vulavuleni a va na nkarhi ene yin'wana i ku na ti-podcast sweswiwani se
podcast i nga yi languta nkarhi wun'wana na wun'wana yi lavaka ngo fika kaya ku no i 8 a ho languta podcast se i swin'wana leswi swi endlaka ku vantshwa va tikuma va tshunela kule na xiyanimoya ka minkarhi ya sweswiwani swi tele nyana na swi twa na tsaka hikuva swi tiva wena a ni ri loko endla masters i sungula endla leswi ya verini i research proposal se na va ku hi tirhisa maendlela ya lamo sweswo leswi we i nga muntshwa i swi tivaka ku vantshwa va tikomba ongeta va ha ri na ku tsakela ngopfu ka ku yingisela xiyanimoya i vona ongeti ku fanele ku endliwa yini ku va yingisela hi ku leswi ni nga swi lemuka mina loko ni kha na ha xana ku walowo Afrika wa vulavula minkarhi ya ku tala ta twa vantshwa va nga swi tivi ku NSFAS yi pfalerini va nga swi tivi ku University of Limpopo yi na ti-walk in ring sweswo swo tani se hi nga ndlisa ku yini ku vantshwa va swi tiva ku xiyanimoya xi fanele xi tirha hi ku xa ha va byela mahungu ka social media no va komba ni kha ni sera ni kumbe ni kha ni tlula blog leriya ro komba ku sele 1000 kilometers ku ya a Cape Town then what sa problem i ku vantshwa a va ri ngopfu ka timhaka ta va ngopfu ka timhaka to tsakisa kahle entertainment news se loko i fika i va formal i va serious ka radio ku va problem se hi fanele hi vuyela ndzhaku hi languta mhaka liya yo radio yi fanele yi tsakisa yi tsakisa ku vantshwa na vo va ta kota ku tikuma va yingisela radio focus swa ku tsakisa nkarhi wo tala radio vhele yi informative yi vulavula ko tala hi swa le tikweni leswi endlekaka tikweni politiki tidyondzo hinkwaswo na sweswo se lexi xi nga endliwaka ku hi tikuma va vuyini hi ngo va landzelela futhi kwele va nga kona a ni ri vhele ka social media a ni twisisa ku hi ngo tana ndlela yo hi va landzelela kwala va nga kona va tikuma va vuyini mara hi ndlela yin'wana hayi ndlela liya yo tshama hansi va yingisela radio se a hi hetsele loko hi kha hi tlangela a hi ro sungula hi tlangela siku ra misava ra xiyanimoya i vona swi ka swi cinca ku tlangela swi pfuna yi ku tlangela loko hi fika namuntlha hi tlangerini na n'waxemu hi njini na lembele hi njini i vona ku ri na leswi nge ri ku cinceni ku ya mahlweni swi ya swi ka swi cinca swi ya swi ka swi cinca hi ku fana na leswi endlekaka ku kwala University ya Limpopo machudeni ma ka ma vona ku kahle xiyanimoya xi na nkoka swinene evuton'wini va kha va swi vona na vona and then ni twisa ku ya sungula sweswiwani se loko hi ka ya mahlweni va kha va tlangela siku leriwani ra hina leriwani se ku tlangela ku nkoka swinene ku va ku xitsundzuxo xo hi huma kwini radio munghana lonene yi ngo vuyela ndzhaku vona la yi humaka kona na lava nga kona na lava hayaku kona se ko va xitsundzuxo xo hi huma kwini na xiyanimoya lexi swi vula ku loko i kha hi hetisela enkolo ka xiyanimoya loko i fanele i ya tirha hi mhaka ku i lava ku ya tsakisa van'wana swi vula ku na i fanele i tsakile se swi vula ku a wu fanelangi i ya ka xiyanimoya hi mhaka ya ku i lava ntirho ku fanele ku sungula ku xiyanimoya hi mhaka ku yini hi ku na ku tsakela kusuka ka nkuna lowa wa le ndzeni i ntiyiso mhaka ku loko i nge teki munhu un'wana na un'wana i ku haxa ku ta va problem ngo bana hi vayingiseri se va ta fona va kasi se mi endlisa ku yini se mi tirha njhani se swi nkoka swinene ku i fanele i va i ri munhu wa kahle i hlonipha ntirho i hlonipha na vanhu lava i vulavulaka na wena mina lexi xi nga nkoka ka nongonoko i vayingiseri mavutani khenseli swinene nkarhi wa n'wina mi hlayiseka ku dya ku engeta ku a ma hayi ka matshwini swi twile va ni byerile van'wana lava ku i mi byela vuya kaya nga ha vuyi munhu yalowo a ni kokwalaho ka yini nga hayi kaya kambe kumbexani sweswo swa siku rin'wana ta swi vulavula handle sweswo makomba ndlela ni khenseli mike iko hi sweswo mingiselo minkarhi na FM Mike Nkuna na kahle na ku byela loko u langutelela loko ko va ku le ku kandziyiseni leswi hi nge le ku vulavuleni swona endzhaku ka malembe ya 5 lama ya tako xi ta va xi ri xifumi xa hina la a misaveni Mike Nkuna mavito lama ya tala ku famba na vanhu lava va nga titsandzekiki hi ndlela leyo inokolo ka Afrika wa vulavula ka minkarhi na FM makomba ndlela ntirho hi ku tisela wona TX kusuka a University ya Limpopo laha hi nge le ku vulavuleni na machudeni hi vulavula na swiyenge swo hambanahambana eka hi languteka timhaka ta nkoka wa siku leri ra radio ra misava hi ndlela leyi a ni kana ku byela ku xinavetiso sweswi nge le ku switweni swi sungule ku va swi hakeleriwa hi lembe ra 1992
vumbirhi ku ri na ku tiyisisa leswaku ku hetelela ku kumeka mali yo karhi leyi hetelela ku yiva yo leyi fikelelaka kumbe yi endlaka leswaku va swiyanimoya swi kota ku ya mahlweni swi va swi haxa hi ndlela yoleyo. A hi tumingiso romeku na wehe kwalano u nga tirhisa x kumbe na wehe nga tirhisa riqingho ka 0860 002543 u ri siku ra xiyanimoya ri vula yini eka wena hi ndlela leyo. Ya ni swi thandi xiphiqo xa yini kambe ni tshemba ku hi ku ya hi nkarhi hi ta xi kuma xiphiqo lexi xi nga kona. Va ri mahaxi xiyanimoya xi na nkoka ngopfungopfu matimba ya xona a ya phuphi xi hlanganisa tinxaka hi ku olova and since listening it's easier than reading. Radio covers almost everyone. Technology leyi a yi nge pfuki yi tluriwile ndi rhandza radio impetu khosa a nga tisa tlhelo rin'wana ra mhaka hi ndlela leyo i tirhise nomboro leyi ya hina ya x hi ndlela leyo. Ku na un'wana loyi a nga tlhela ni humesela na xithombe xa ku komba xiyanimoya aka movha yena ya manyunyu i xiya verini xiyivangili vangi yane xiyivangili vangi i ni rhumerile i na i xifaniso aka ku Afrika wa vulavula a kha hi yingisela ri ka xiyanimoya a ri ka movha yena ya manyunyu a tirhisa Twitter handle hi ndlela yaleyo. A hi tweneni ku hi nga kuma un'wana eka 0860 002543 inhleka Aye Botet. Boto mina minjani? Hi pfukile minjhani ka lembe lerintshwa Botet? Hi pfukile na n'wina ha khensa swinene ka lembe lerintshwa ha vuyisa boto mina. Danki ko va masikunyana ni nge se nghena mara namuntlha ni kote ku va ni nghena. No a ya khensa swinene ha mamukela. I Colbert Zavala ka Nkavele Botet. Aye boto. Mani na Mavonelo hi siku ra xiyanimoya misava hinkwayo Botet. Swi ni twa swi ni khoma kahle hi ku na swi twisisa ku xiyanimoya xi endlela yini tani hi munhu hi kuma mahungu matshwa hi minkarhi hinkwayo. Botet loko sweswi no mi vutisa nkarhi ni khome watch swa endla ni nga wu tekeli nhlokweni but loko no ni wu twa ka Munghana Lonene na swi tiva ku hi wo wa mampela. Hello? Ne mi twa kahle ni mingiseri kahle ngopfu na mina. So ku va mi kha mi endla ku tlangela ka xiyanimoya ni vona ingaku swi ta vuyisela na vanhu vo tala va swi tekela nhlokweni ku i swilo swa kahle ku va hi kha hi yingisela radio ku hinda swa ti-social media because minkarhi yo tala hi kuma swilo swa wrong ka ti-social media mara ka xiyanimoya a hi se tshama hi hlangana na mhaka yo ka yi nga ri yona ene yi va yi ri yintshwa. So a ni ta ku na lava va nge le ku tlhetlheleni ndzhaku a va vuyi va ta kuma ntiyiso wa timhaka va twa mahungu va tshama va ri up to date hi minkarhi hinkwayo because xiyanimoya xi hi nyiketa mahungu lamanene. Mina Botet ni sungule ku yingisela xiyanimoya minkarhi liya ka ha tlanga switori swa vomafela xono u xi vona mitini ivi u chava ku ya kaya u tlela kwalaya. So i khale ni kha ni landzelela timhaka ta xiyanimoya ene a ni ta twisisa ku ni rhamba vamakwerhu ku a hi yiseni mahlweni mindhavuko ya hina hi yingisela radio ya ririmi ra hina leswaku yi ta kota ku kula ku ya mahlweni. No na khensa swinene muyingiseri wa me loko mi kha mi khumba timhaka ta ku yingisela switori hi lani lavaka ku ya kona sweswiwani hi ku ni la ku bula na van'wana va vatswari kambe ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku khensa mina Botet mi vona siku ra kahle. Inkomo hi sweswo miyingiseri wa Munghana Lonene FM hi ta vuya hi yisa mahlweni mpfumeleli hi sungula hi hundza hi laha loko se hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni hi ku tisela yin'wana ya mimbulavulo ni khome van'wana va madokodela va ka hina lava na vo hi tinyungubyisaka hi vona hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko se hi ta va hi hundze hi laha. Nhlangano washu wa Afrika-Dzonga wu seketela siku ra xiyanimoya World Radio Day. Va United Nations va teka siku leri ku ri siku ro lemukisa vaaki na va mahungu hi nkoka wa xiyanimoya. Lembe leri ra 2024 ku langutiwa matimu ya xiyanimoya hi laha xi nga na nkoka ha kona loko swi fika eka mahungu. So we don't have electricity, we don't have water. It's a problem. We can't survive. Mitlangu ya swiphemu. Ni rhandza mavulavulelo lama mi nga vulavula hi wona.
ni khani matoka ready Munghana Lonene. vunanga ni le ka mitlangu yo hambanahambana nhlokomhaka ya lembe leri yi ri radio a century of informing entertaining and educating tlangela World Radio Day 2024 na Munghana Lonene FM. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka khalanga I munhu loyi I fana na buti wa mehe and I munhu loyi ni nga mkhoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mehe ni nga mu endlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ya ku a thoriwa ni ku tirha la ka me ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years. I mean mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. Palamende ya rixaka. Isa so mingitsero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ka iti minute ntsena nga siba awara ya 10 yimani sweswi amkela van'wana va valeteri kwala a University ya Limpopo van'wana lava nga le ku ipfuneni swinene ka ku hluvukisa ririmi reru bula na vona laha van'wana lava va nga tsala tibuku to tala na loko landzelela mina hi mina ta va tsundzuka ku I van'wana va vatsari lava va ri va mabulandlela ka ku tsariwa ka mina hi mina a hi amukeleni dokodela o etsa o amitirisi OR Chauke. kokola ka ina ku o mikala ku nghenisa a vula ku dokodela ni hlekani mi amukeri ka Munghana Lonene Aye khalanga. me pfukeni Hi pfukile swinene hi xeweta na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Khensa loko ni kha ni vulavula na muyingiseri sweswi hi nga siya mavhengeleni a kha vulavula hi timhaka ta ku a yingisela na switori gama lowa mi ndla na swipuku a ni swi tivi a swi te njhani sweswi swa ku tani loko mi languta ku tsala a hi sunguleni ka ku tsala xitori mi va mi kha mi langute yini hi ntirho wa n'wena xiyanimoya xiyenge lexi mi ni vutisaka xona khalanga inkomo swinene hi va hi languti timhaka ta ku ku na ku fuwa lokukulukumba ngopfu ka vutomi bya masiku hinkwawo bya ku hanya na timhaka ta ku nghenisa timhaka leti ya venge I ku hungasa ku nga entertainment ku tsakisa vanhu na ku dyondza eka swiyenge swo hambanahambana so loko mi teka xitsariwa kumbe mi sungula xitsariwa mi fanele mi languta swilo leswiya swinharhu leswiya leswi hi xinghezi hi nga swi vitanaka ti-element tinharhu ta kota ku vona ku munhu loko a xi tsala a xi n'wi tsakisi a xi n'wi dyondzisi a tiphini leswaku hi marito man'wana hi endlela ku munhu a tiphina ku nga kayiveli helo ka ku tlhela hi aka munhu a huma munhu a helerile a kota ku tiva kunene ku fana na n'wana loko va ku I ta tshwa loko a vonakala loko a khomile siku ro sungula a tshwa I ta swi tiva ku wa tshwa se na vona va dyondza va kha va tiva ntsena ku leswi va nga hi dyondzisa swona hi leswi hi akaka swi endlaka vanhu hi swona a hi tala ku na loko hi va ndlela ti-characters ximunhuhatwa leswi hi vandlela swona a hi vandlela leswi hi xilunguveni xi plausible swa tshembisa hi endla ximunhuhatwa leswaku hi nga endli ximunhuhatwa xo haha ku fana na leswi swa nga kona swa swo haha moyeni ku na swihlanganyana swi languso swo haha se hina hi tala ku endla lexi xi tshembisa swa Spider-Man a hi endlile swo taniya hi ndla lexi loko munhu a famba na lapha loko a fika a hlangana a swi tiva a nga hlangana na munhu wo fana na loyi kumbe ximunhuhatwa xa muxaka na loko xisomisana na buku yelena yi tsariwa yi hlamusela yi swi twa ku ya hodova lowo na loko wona mihleketi yin'wana I nga cinci hundzuku va munhu nene hi ku loko wo hlangana na hodova a va swi tsakela se na hina loko aka vutsari lebyi a hi tsala hi languta sweswo hi leswi a hi tsala hi ndlela swona ku vanhu va ka hina va nyingubya hi swona hikwalaho swi ndlaku na sweswi matsaluteka ku hi rivala hi mhaka ku a hi mi nyika swilo leswi a mi swi tiva ku vanhu a va ti khumbarheta na swona kumbe a va famba na swona a va ti associate na swona swi munhu hatwa leswi hi mhaka vutomi bya swona na mandlele ma swona ya swilo se loko ka hi languta sweswi swa muxaka wolowo ivi hi langutang na xiyanimoya xi ngo tirhisa miehleketo handle ka masiku lama swi va pfa ku va ta hi foda ku fana na muyingiseri wa hina a nge le ku hi fodeni hi ku vana va tsutsuma va ku sweswi ni ya yingisela xitori muyingiseri I vurile kwala a ku a ni yingisela xitori ivi xi ni chavisa leri ra ntshava no ya kaya hi va mi endle yini mihleketo ya munhu kwalano hileswaku laya khalanga hi loko
munhu loko a tsala yini ku ya ku tsala kuma sweswo la ku hina hi navelaka ku tsala kambe hi nga ri vatsari ku na hina hi kumaka swikhundla kumbe swivandla swa ku tsala mara hi nga ri vatsari mutsari loko a tsala hikwalaho loko mo twa mutsari loko a mi byela kunene wexi ni kombela ku tshanyana ni suka a ni ri ku tsaleni kumbe a ni tsala xitori xa mina hi mina hi swa swi endla kunene ku mi kuma ku loko hi tsala mina hi mina loko hi ya alwa hi nga tsala mina hi mina ka Munghana Lonene a hi va byeleli ku munhu wun'we kumbe vanhu vambirhi va nge yi tsali mina hi mina hi mhaka ku loko yi tsala nhloko leyi sala yi wa swi twa i drain something lexi nga kona unless loko munhu a tsala ku nga ri ku tsala ku tinyiketela kambe hi vutsari lebyi mina ni tivaka byona that's why na nkarhi wun'wani mi twa na vatsari va tibuku mi twa munhu a ku hey ni buku leyi ni tekele 3 years 4 years kun'wana a ku 7 years mi hlamala ku u tsala yini hi 7 years hi mhaka ku tsala loko a ka mapela a hi kona loko a ku huwa ntirho kulukumba swinene se loko hi ntile leswaku hi vuyisa swilo hi tsala ku na lana mina ni titwaka ku ni famba la ndzeni ka xitori ni famba na xitori na mina ni ri mutsari ni va ni ku tlangeni kwalaya ka xitori se ku fika la loko ni fika ku karhi ni swi vona ku loko loyi swi n'wi huka loyi a nge he tlheleli leswi kun'wana na kun'wana ku nga ta va kona vo tala a mi kuma ku loko ha tsala loko ku fika nkarhi wa xitori a mi kuma va nga ri kona tihofisini va tsutsumele timovheni hi mhaka ku tihofisi to tala a ti pfumeli vanhu va va na ti-radio to yingisela tona ende swi tlhe ku va na khombo ka teke ku na madyambu a xi nga vuya xi nga vi kona kambe a ku ri hava na madyambu se a swi vula ku a ku na ku ni ta xi vona rini a ku lava ku ya twa ku mani u endlisa ku yini mani u endlisa ku yini a hi yeni ni mahlweni hi ka hi hetisela ku loko hi ka hi tlangela nkarhi lowu wa xiyanimoya loko van'wani va kha va kandziyisa switori leswi va nghena na tifoni ivi va hi komba ku loko va kandziyisisa ku yini swa pfuna swilo leswiya ka xikongomelo xa xiyanimoya kwani sweswi va ta vulavula hi hina hi mabibini BBT born before technology loko mi lava ku ta tiphina hi radio hleketani nkarhi lowa mukhalabye na mukhegulu va ri masin'wini a va yi hayeka la henhla va twa mahungu va twa switori va ndla na yini na yini va yi hayeki va kha va tirha radio leyi mi nga ta yi twa that's why mi kuma ku na loko ku hlayiwa mahungu kumbe ku na xitori kumbe swin'wana a va nga lavi na munhu a ku chakana la ku sungula sweswi mi ta kuma munhu a ku a ni le ka radio mara i le ku ndzeni ka swin'wana kumbe hala tlhelo le ku tsaleni ka assignment yin'wana kumbe i le ku ndzeni ka yini na yini hi mhaka ya ku yi luza value hi mhaka ya matomi lebyi hi byi hanyaka na maendlelo ya kona lama hi ma endlaka na ku va hi nga swi lavi ku vulavula ntiyiso minkarhi yo tala ngopfu hi tsakela ngopfu timhaka ta ku a hi endleni leswi ku youth yi nga ta ka yi nga landzeleli yi nga ta ka yi nga tinjanja hileswaku sweswi swi fana na leswo swa ku loko ku ri na papawo a ri vupfi hi ku vona fene ku yi twa ndlala laha hansi hi leswi hi laha se hi fambaka kona hileswaku ri nga vupfi hi ku vupfa ka wona ri fanele ri vupfa ku na fene yi nga yima laha hansi yi twa ku ndlala loko a hi famba hi radio liya ya ku hina hi nyika vanhu a ni vanhu va ta ku nkarhi wu le ku cinceni na loko wu cinca a wu cinca a wu dzudza xin'wana na xin'wana hi swona swi endlaka mi kuma ku na le makaya ma hina loko hi vona ku ri perile hi ku vana va mina a ni mi lava mi famba na vusiku na khala ri pela na sweswi ra pela na mindungu ta pela na mitwana nkarhi wolowo mara ku na milawu leyi nga ta ka yi nga cinci se aka radio ho swi hundzeleta loko ho tshika ku swi hundzeleta hi famba hi switeji swa kahle hi ku a ni ngo loko se va kha va swi vona ku loko mi ku vanhu va le ku fambeni na vusiku n'we mi va kombile ku mi ndla yini laya a studio ku swi twala ku i le ku fambeni swi swa muxaka wolowo hi laha xiphiqo xi nga kona hileswaku loko swilo mi swi endli hi ndlela leyinene vanhu va vuya va ta swi lava hileswaku swi fika swi za swi lahleka loko mi swi vona ku na vo va swi va ku a ka ha na nchumu leswo swi lahlekile mara loko swilo swa ha ri kahle n'wana na n'wana wa swi kota ku leswi ni nge swi tshuka na swi lava leswiya swi langutani sweswi loko mo tsundzuka kahle i mani mi nyikanyana mi vuyisela a hi la tatisana ku na titeki tin'wana a ti tala ku mbaliwa khale na khale loko mo languta na sweswi mavhengeleni loko mi tikuma loko to tshika ti vuyile a ti tali ku hela u tshama karhi va ti xava nkarhi ti sukisi khale na khale mara hi mhaka ku va ti tiva va ti lava se na le ka radio a ni voni ku swin'wana hi nga cinci hi na minongonoko ya vantshwa wa hi nga cinci ka minongonoko ya vantshwa hi tshika leyin'wana leyi nga ta hlayisa ndhawu wa hina na vanhu lava va ri kona na vakhalabya lava nga swi laviki leswi mi swi ndlaka fambani mi ya hlangana na mufambisi wa hina lontshwa
no hela ku xolungu Rose Chavalala mi bula rera ku ya mahlweni kheseri swinene dokotela mina hi mi dokodela mina professor ni munghuzana ku ene n'wina ni tinda mbyela ndambuhana a mi ni rhambanga a ni byeri ku sukela ni tandekini se hi twana ku hi ta hlangana swi nga hani prof ni khomeleni ka swena ni kheseri swinene prof inkomo professor OR Chauke lava hi bulaka na vona leswaku dokodela va gimete car hi ndlela yaleyo mutsari muleteri kwala University ya Limpopo hi vo a hi bula na vona va hi fikisa ka awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni vange misava kusuka kwalano hi ta vuya yisa mahlweni kusuka leno a University of Limpopo eka hi ku hi tlangela siku ra misava ra xiyanimoya Etshwane mama Afrika wa vulavula vavasati manitso kwala mi nga kona a na mhaka mi ta ku ndise team kumbe njhani mara a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso truth must be told vavasati a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana ku twa ku vava ka un'wana n'wansati I ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko I vona wansati wun'wana a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi khumbareta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga heta mata loko n'wansati o va kha a twa ku va butted a va tshan'wini yo ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta rhanga hina vavasati no n'wi vonile swi nge tekarhi wa swa kwateni vavasati a hi rhandzaneni hi xihina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lirero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena mere ku na vavanuna va nga tiyini kona vatimenemene lava nga rhandzaniku yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna hi rhandzana hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula sweswo mi ngisero mungana lona FM na kona Afrika wa vulavula hi vuyeli ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko sweswi ni vulavulaka na 13 timinete ntsena bila awara ya 13 eka nongonoko Afrika wa vulavula na bava lava va tile na vo va tiva ta hi lavala ka mungana lona na FM hi matimba ya matimba ya xiyanimoya ya vula sweswo imani va amukela hi twa ku vo va ri yini papa avuxeni nhlekani fokeli swi ta lava mi tshunelanyana kwala kusuhi na xexo vulavulela mi kota ku twala hi ndlela leyo hi n'wina mani n'wina kumbe mi le ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula hi vito rin'wana ya a ni le ka xiyimo xa kahle ni kombela ku va xikala vito papa ni byeleni n'wina mi le ndzeni ka yunivhesiti la mi tirha kwana yunivhesiti a ni tirhi kona ni suka ni ri eMpumalanga ni ye tindlwini ta vahaxi ta n'wina Polokwane so ni fika ni kuma ku ri a mi kona sente loko ni yingisela nongonoko ni twa ku ri mi haxa mi ri la University ya Limpopo so ni teka rendzo loko swa antswa ni ta haleni ku rendzo ra me a ku ri ni ta vona Pet Khalanga ku rata hi pfuna ka xiphiqo lexi nga na xona a hi tweni xiphiqo lexi nga na xona xi ri yini xiphiqo hi na problem leyikulu eMpumalanga hi Department of Health ya Mpumalanga hi 2021 ku advertise tiposo ta ti registered counsellors South Africa hinkwayo all the provinces ati lava 14 ya ti registered counsellors ku katsa na yo Mpumalanga va ve va advertise tiposo vana va hina na maxaka hina va ve va apply va shortlistiwa va ya ka ti interviews va pasa va tirha kusukela 2021 va tirha good pet mara va tirha hi ti contract leti ti renewaka lembe na lembe mara renewelo ya to hi lawa loko ku fika nkarhi wa February March va department va requesta ti CV na ti qualifications ta vona then va renew contract ya mahlweni na ti province tin'wana ti endlisa sweswo mara xiphiqo hi lexi eka lembe leri nga hela ti contract hinkwato South Africa ti province tin'wana a ti renew hi 3 years Mpumalanga yi fika yi nga renew hi 3 years yo ya famba hi lembe i va ngetela lembe rin'we va endla lembe rin'we se ku va na ti-question va vutisa nkulukumba un'wana a rhangela kusuhi leswi va ri dumisani nhloko loko va raise ti-question dumisani nhloko leswi va nga va byela so u tirhi i mistake then hi 2024 va ta assigna 2 years ku ri va kota ku catch up na lavan'wana va famba na vona mara before that good pet ku ve ku ngeteriwa nhlayo ya ti-registered counsellors ya Mpumalanga leyi nga ngeteriwa hi ndlela leyi
lava va yi 5 va nga nghena va endle nhlayo leya ya va 19 loko nhlayo leya se yi ri 19 good pet sweswi ku na xiphiqo a va lavi ku renewela vana lava tikontraka tanihi ntolovelo ku fana na lavan'wana va advertise etiposo eka DPSA va ku va fanele va ya va applya va ta eka ti-interviews mara xiphiqo lexi good pet ku na mahemu ya swa ku vanhu lava va yi 5 va nga nghenisiwa lava va endlaku 19 va te na mhani un'wanyana va ri Isara Gumende i vanhu lava nghenaka na vokereke va fika va va hoxa va sungule ku tirha now they are advertising 14 posts a ka ha ri 19 leswi vulaka ku ri they want to suck out vana lava va nga sungula na program leya because va le ku ta nghenise vanhu lava va yi 5 lava ha ku taka lava mi swi tiva njhani sweswo hi ku a ni swi nga endleka mi kuma ku va endlisa sweswo lava va ntlhanu a va qualify ku fana na lavan'wana hi tlhelo ra experience se n'wina lexi xi mi chuhisaka xi mi hleketelerisaka ku va lava ku susa ntlhanu ka lava va 14 i i ku ri ti-province tin'wanyana a ti advertise a fane va renew tikontraka ta vo ti fambisa swilo swa ti fambisa hi swona mara lani budpet ku ni vukungundzwana lebyi nga kona i mahemu la nga kona leswaku va le ku ta humesa van'wanyana ende mahemu lawa ya ku ta va na ti-interviews ya sungule lembe leri nga hela swa ku va swi tiva ku ri ku na ti-interviews va lo twa hi mahemu ku ri va le ku ta humesa van'wana va nghenisa van'wanyana ende impela komba ku ri mahemu ya fika ya va ntiyiso hi leswi sweswi va va byela sweswi ni short notice ku ri no you have to apply mi sungula kahle se swi ta kambe xivangelo xa ku applyiwa i yini hi laha hi le ta tiva sweswo ku ri why ti-province tin'wana ti nga applyisi vo renewa sweswo kambe vona lexi a xi ta tsakisa a ku lava ku ta tiva ku voho hikokwalaho ka yini va applyisa hi lava ku ta tiva sweswo ku ri swi ta suka swi ri kwihi va vulavula hi ti-funds ku ri ku na ti-funds mara ti-funds leti van'wana va vula ku ri ti koho ti-funds kwale henhla kwale se me lexi a hi lava ku pfuniwa xo budpet i ku ri hi chekeleni na MEC mi hi chekela na ye Dumisani Hlophe loyi na ye Sara Gumede loyi ku ri ku humelela yini Sara Gumede i yini ka ndawulo un'wana wa xikhulu a ni tivi ku ri ni ta ku i yini mara va tirha kwale ka ndhawu le rihanyo va tirha kwale mara loyi na Dumisani Hlophe i le ka ndawulo Dumisani Hlophe mental health manager ya kona okay ivi kusuka kwalano ku va na MEC vanhu lavanharhu lava hi nga ta va lava hi kota ku va hi bula na vona hi kombela mi hi pfuna budpet ku nga si onhaka swi va swi ku ya hi tlhelo leri swi va swi nga twisiseki kambe yimani hi sungula yona le mavhengeleni hi ta kota ku vuya yisa mahlweni kambe na xikalavito ni twa i nga ri hi ta va hi hetile kambe ni hundza hi laha khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula leswi project area 6 months se yi nga va 3 years n'wina mi kha mi hola 3 years hinkwayo leyi a ni ku holeni sweswi ni vulavulaka sweswi leswi endlaku ku swi nyanya ku ni kwatisa ngopfu ni nga mi sendela na proof ya message lowu a ni vulavula hi wona na mukontraktara ni ku ni lava mali ya mina na kwala moyeni ni nge chaku swivuli na kolotiwa mi mali ya mina ku sukisa loko project yi stopini a ni tshama ni hakeriwa mali va vuya last year hi fika hi tirha 2 months va tsandzeka na ku ni hakela mali ya 2 months ni ta bula na n'wina hi nga ha ri moyeni hi ta lava mukontraktara loyi ni lava ku kota ku tiva ku xiphiqo i yini mi ta va mpfuni ngopfu maybe na mina ni ta kota ku kuma mali ya mina ku mi a ni ku hakeriweni ma swi twa na kwala moyeni a ni swi tivi a ni ku hakeriweni mali ya mina ene na yi lava khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Afrika wa vulavula ila nga kona mixeri wa mgana lona FM le kuswini sinanda kufika makumu aya kutisala ngona ku hlawula eka kusuka haleno a University ya Limpopo a Chefluop ila nga ko amankweng avuxeni bya doroba ra Polokwane la ka vulavula hi makata ko hilanguta ngopfu ka makata World Radio Day indlela ile kambe ke kubiye kungena tatwana xikalavito lava tana maka n'wana yo leyi nga tandla ku hilavana na nkurukumba Dumisani Hlophe lava va suka ka ndhawu le rihanyo na Sara Gumede kumbexana va nga nyika swifaniso xa ku kahle ku endleka yini hambi ku ri vona MEC Sasekani Manzini ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ila swilo leswi va swi hehlaka swi fambaka ha kona hi ndlela yaleyo kumbexana hi nga se heta xikalavito ni kombe ku hetisela hi ku mi vutisa xivutiso lexiwani swi nga endleka xivutiso lexi xi twala onge ri a ni tivi kambe xi nga twala kumbexana ni nga tlharihangi kahle kambe no va ku dyondzeni na mina ni twe mi kha mi vulavula hi registered councillor i yini kahle
Registered counselor i vanhu lava tirhaka hi ku khansela vanhu loko va ri na ti-probleme, loko va ri traumatized, yes, loko va tshuka va hlangane na tinkingha emakaya. Kahle kahle trauma counselor le henhla ka social worker yi ri hansi ka clinical psychologist. Yeah. Se hi vo vanhu lava nga le ku tirheni hi tikontraka malembe lama hinkwawo ku fika sweswi. Ku fika sweswi. Se loko se kha hi hetisela ti-interviews leti ma swi tiva ku ve ri ti endliwa rini kumbe ku pfuriwa ka ku navetisiwa ka tiposo leti ti pfule vhiki leri nga hela ti ya pfala hi ti 23 ta February. And ku laveka swilo leswi swi endliwa hi xihatla leswaku swi ta kota ku khavara before ku hela n'hweti ya March. Na ku pfumela ku muhumelerisi va ta hi sala ndzhaku hi kota ku twa ku ku endleka yini i mani a nga na xiphiqo xi ku ya amahlweni. Khensile swinene loko mi ti karhatile mi ze mi ta bula mi yimela vana lava va khume ni tshemba ku va njhani vona vana lava hi vo va pfunaka vanhu hi timhaka ta swa miehleketo. A ni tivi ku va njhani loko xiyimo xi te tani. Va le ka xiyimo xo tika swinene hi ku hi vona lava manje va nga vavabyi. Instead ku ri va pfuna vanhu hi vo manje va nga na problem ya trauma, because va chuwile a va swi tivi ku ri se manje why hina hi nga fani na lavan'wanyani hi nga reneweriwi tikontraka ku fana ni ntolovelo leswi swi endlisiwaka xiswona na leswi ti-province tin'wana ti endlisaka xiswona. Na mi tweli papa sweswi mi nga langa ku mi nga tiveki hayi a hi mi tivi ha khensa swinene mi va na siku lerinene ku diya ku engeta. Amen. Inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM n'wina mi khumbekako ni vona na tinomboro lani ta tikuma ta mhani na boti hi ndlela yaleyo hi ta kota ku kuma ku va hi twa ku loko se xiyimo xi te tani hikokwalaho ka yini va kha va famba hi gondzo leriya. Va ndyangu le rihanyo ya Mpumalanga ma nyikiwa nkarhi wa ku va mi hlamula hi ndlela yaleyo. Nkarhi wun'wana na wun'wana hi kona hi khumbeni ta ringeta ku tihlanganisa na va lava khumbekaka na lava mavito ya vona nga vuriwa leswaku loko va ri na swo tihlamulela na vona va kota ku va tihlamulela hi ndlela yaleyo. I nongonoko wo hlawula eka Mavonelo ku tisela wona kusuka haleni a University of Limpopo Vulavula campus laha a hi vulavula hi langute eka timhaka ta ku tlangeriwa ka siku ra misava ra xiyanimoya leri ri khumbaka swikhedzakhedza swo hambanahambana. Ni va vonini va Mpetu Khosa u tirhise X a ku xiyanimoya xi na nkoka ngopfu, matimba ya xona a ya phuphi, xi hlanganisa tinxaka hi ku olova, and since listening it's easier than reading, radio covers almost everyone. Technology leyi a yi nge pfuki yi tluriwile. I Mpetu Khosa a nga tisa tlhelo rin'wana kasi xiyivangini i ni rhumele xifaniso xo komba ku u le ku yingiseleni a ri ka min'wana ya timovha ta yena ta manyunyu hi ndlela yoleyo. Kasi yin'wana mhaka leyi hi nga tsakelaka ku va hi twa hi nga twa kumbexani loko ho tshika hi va na nkateko hi ku kuma i angula na wena hi twa tlhelo ra wena ra siku leri ra nkoka ra xiyanimoya. Kambe ke loko u tshiki tsandzekile ku nghena hikokwalaho ka ku va nkarhi na wo wu ri wutsongo i ta va i tsandzekile. I mani hlaya un'wana hi loyi hi ve ri yena Guduka Themba a ku vaxumi Khalanga radio yi na matimba swinene yi fikisela vanhu mahungu ma hisa, yi vuyisela vanhu mitlangu ya le kule u twa yi nga ri wo va kwala, yi lemukisa vanhu hi leswi swi humelelaka emisaveni. A khensa ku hava xo tlula radio Butpet i Guduka Themba u tirhise X na yena a ku Butpet xiyanimoya xi na nkoka wukulu ni xifumi loko swi ta hala ka miehleketo ya mina hikwala ka xiyanimoya. Charles Mugwagwa u tirhise Twitter handle kasi a nge muhaxi Ernest Yeboah u tshame a ku radio is powerful not because of the microphones but the ones who sit behind the microphones. Happy World Radio Day. Tsats intsawa kahle lo yi na nkoka vele nye radio kambe ke swi kha swi ya hi ku na va mani andzhaku ka microphone kun'wana va nghena va tlha va huma i nga va twangi no va nghenini kambe van'wana va nghena i va twa va fika va vulavula rito rin'we ivi hi makumu ri hetelela ri va na xiave hi ndlela yaleyo. Hi leswi hi nga ka swona Mavonelo ku kha hi languta ka timhaka ta siku leri ra ku tlangela siku ra misava ra xiyanimoya. Brian a wu na un'wana kwalani munhu teka Mavonelo wo hetisela ivi hi kota ku huma hi ndlela leyi hi vona swin'wana
swa la university hi ndlela yaleyo ke ka 0860002543 everi ku na un'wana la a hi n'wi tweni ni hlekani ni mamukereli ka Munghana Lonene FM hlekani swi tikomba nga se fika a hi tweneni hi ndlela leyo kasi un'wana nga ni rhumela leyiwani hi fambelana na swona leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona hi ndlela leyi kambe ke na mi vona ku mina swilo swo hambanahambana leswi swi endlaku ku hi hlangana la ka xiyanimoya lexi mi vulavulaka hi xona muyingiseri wa mehe swi na nkoka swinene ku va hi endla tani ku va hi hlangana ka xiyanimoya swa tikomba ku lexi hi hlanganisaka i swilo swo hambana hi hlanganisiwa hi swilo swo ku hambana hi yo mhaka mi kuma ku ku na un'wana hi loyi nhlekani ni mamukereli ka Munghana nhlekani Happy Radio Day. Hello. Akhenza. Yeah, hey Butpet, xiyanimoya xi na nkoka ngopfu. Leswi hi dyondza swi swa ku tala swa ku hambanahambana ene a ku na ku loko u twe xilo ka munghana ku nga ta ku xi na mapulo. So me radio yi na nkoka ngopfu ka hi mhaka na hambani na yo. Ni meka xoko ni yingisela masiku hinkwawo hambileswi loko hi yingiserini loko hi twa vakhalanga na vakhalanga va heta ngqondweni ta hina loko se ya vona khalanga wa mampela mara hi dyondzisa swo tala. No, I can't stop swinene i cancel swinene papa i cancel ku va na n'wina mi hoxe xandla mi tlhontlho wun'wana mi rhumela hungu rin'wana la ni cancel swinene nkarhi wa n'wina bot loko na ha vula ku va tlhontlho muyingiseri un'wana muyingiseri lowu va nga n'wi tlhontlha hi loyi a ni swi tivi i ri xiyanimoya xi na matimba khalanga kambe hina hi twe timhaka ta ti-bitcoin kwala ka xiyanimoya xixi na sweswi hi le ku lavaneni na timali a ti le ku ai kambe a ni va kha vo navetisa hina swo navetisa hi ngheni helo vaka loko mo khalanga i tini ya hi laha hi ta swi twa kona kambe leswo navetisa mi nga hi katsi mi teka xiboho xa n'wehe mi vona ku xinavetiso xexo xi nga endleka ma xi tshemba kumbe ma xi tshembi ke a ku ri vuhumelerisi byo hlawuleka muyingiseri wa Munghana Lonene FM kusuka haleno a R40 a University of Limpopo bya Ncindani Eric Mabasa kasi ke a michinini a ni famba na tatana Patrick Shai eka ti-socials ka swihangalasa mahungu a ni ri na Matimu Ngoveni Ximangi hi vona kha ni famba na vona va kha va vona leswaku hi kota ku va hi hlangana hi ndlela leyi kasi studio 13 a ku ri na Gajeni i Ndlovu Brian hi ya kha vona leswaku hi kota ku va hi twala kahle loyi a kokaka xitulu i wun'wana wa vana va xikolo kwala va nga swi twisiseki ku loko ka ku haxiwa a ku koka ku xin'wana na xin'wana kambe ke mbana siku lenene mi tiphina nongona ko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni kambe hi sungula ni twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ku ta yimisa ku hi ya ku kusuka la mi nga hi vutisi mahlo ya hina va ta hi vona ku ri va nga ta hi vona kona mara hina hi tema tifoni sweswi tata